Kani gidi-gitu dashi Meghalaya ipdeng sumhai pi baro syakatup kubor mata kejan miet. Shwan pash giku bord bebnya ipechwai kimat bekongsan. Kelatno Menteri Rang Badu berim keri u Dr. Manmohan Singh ha ke erta ke bakandai pu arsnem on sedang ke jinglet on thang na headquarter ke Congress New Delhi syakaja ka thang ha ke port kandai statement step la syai ke sengi. Samka President Kari Kedupadi Murmu Kusna Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar Show Samla Kisen Wanyang Ubana Meghalaya. La ujor FIR persya yo nong pendon kam social media Akash Sagar na kabenta ki jingle jo ki bakta ke jinget kristan ha ke yeng mani ha maulen nong Meghalaya. Ki kubor ki babnya. Menteri Rang Badu Kari Uberim, u Dr. Manmohan Singh, ulaklat no ke erta ke kendai pu arsnem. Kari gelapan pau ke jing sosi elor ke jing no ya unong ya lam ubelan nam ha ke jing penwandur ya ke yok ke kot jong kari kat kum ke juk ke pemerintah. U Dr. Singh ulaklat no ha ke jaka sumar jong ke All India Institute of Medical Sciences hanong ba Delhi nen kamiet. Dr. Manmohan Singh syaim sa kapua pra baje jan miet henen kasngi hadian ba kajing pang jong u kalajur pat na kajing bam tip riu shu hayeng jong u wada padang kajing le ban pen kendet ben riu ya u la ban pen bena ya kajing klat no ju u ha kapuat kandai sam huwe jan miet Dr. Singh ya u balaju ainam ku mulong penwan dor ya kajing kala kayo ka kot kari jong usnam khat kandai spa kandai huwe ulau long ru Menteri Rang Badu kari na du usnam arajar saw hadu araja khat saw kabalalam ya kadi lingba kapuat ka bakongsan tam ha kajing kiu jong kayo ka kwat bat ka jing yo jing itu ha ka perthai borok kawe ki khubor solam ki lasle na keleng ki benta jong kari ka presiden kari ka Draupadi Murmu usembut presiden kari ujak tip dhankar bat Menteri Rang Badu kari Narendra Modi kila lek ban lek buram khadu sayeng sa jong u presiden barem kari uram nat ko genru ula pen pau ya ka jing solem ko jong u da ba ka baong ba u Dr. Singh rolong ubriu ba parya bat don buram badru unong pradenti ha ka yo ka kot jong kari पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। Lasai kasngi kajing lai antang ya Dr. Singh kan sedang nak headquarter jong ka Kongres ke Badan Nong ba Delhi ha ka por kandai sedang menstem lengkat bat kinong but ki balai on saka jaka thang ha ka wei bat kaliang an penlong ya kajing le ngosi na ka bentah news ni ha borok ki bentah jong kari na do ka apn dio tarik uno pra ha do kasi tarik ubana kelal kot arajar apusan Bureau Report DD News Samla Kisen Wanyang ubelak hatsan snem ke erta ubade nakashnong Maulangwir Southwest KHASI Hills ulayo ika kusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar hanong ba Delhi hinden kesngi. Ka Presiden Kari ke Draupadi Murmu kala ay kate ka kusnam sya ukisen bat sya ki khat rungut ki wede ki khna nak benta ki kam bat ka jingslur ke jongki. Ukisen ulayo ke kusnam nak benta ki kam shlur ki jongu hak ban pelat emya saw ngut ki khna ki ba ka erta ka bakhandai haduk khat arsnem na ka wa mau eksar ha ka por pa ther phau labba ukisen kat ba udang sat jan ha ka te ka wa ulayo sngoy ko suryam jo ki te khna ki pa panjing yarap bat kum taw la let ban yarap ki klem da per khat shu yala di shimen malayo ka wa ba ya ki samut ki nak bat tahun ba jelau orang Arab ini mare bat nak lah suntai nak jom bat nak Arab pensi ya weh din weh bat
cái tạo cho tạo thì mình bên anh play cái dương cái xem và trong thang một cái district và president và prime minister. Chairman jong ka Grand Council of Chiefs uba John F. KHASI ula kentu ke sarkar jilla ban pentri kami ke economic policy ke ban ne ban kring ya ke jing baiting ka jong ki riushimet ula banjur halor ke jing kong san jong ka jing ai peteng wat la da kla sarkar ru bad ula ai jing mut ban thau ke land bank ban ya le ke jing jong ka jing bam don kam don jam bat ban kentiu ki karkhana Uba KHASI yang lakdoru halor ke jingdon kam ban peneso ya ke Meghalaya Economic Development Council but ke Invest Meghalaya Authority kenang ban pinbet iki jing ke bede ba kalantanyo. You have people who will think long term and think of how to provide jobs, right? Now, if you want somebody to come and invest here, you have to make it look attractive. Right, so we've set up IT parks, but that level, then there's, like I said just now, there's 1,51,000 who have applied for constable's post. We have no idea whether whether their employability of what level, right? So these are the things which are facing us, and I feel that if the Economic Development Council can be activated to review this, to discuss the investment plans, it will be a great help. Ka nong tre na kabenta ka bha kamiat ke imlang salang ka kong Angela Rangat henen gasngi kala ujo de ka FIR pershayo Akash Sagar halor ka jingrung tu ha ka yemani Epiphany ka badan ha East KHASI Hills District Maulenong bat penjak burom ni ka jinglong kentang jongka dah ka jing perta ki kintin ki bom de kristan but why ki jing rwai ki bom de kristan ka duwan ha ka FIR kabla ujor ha Limekra Police Station ka kong rangat kala kado ba kala lap ki video ha ki rinsan Facebook but Instagram jong usagar ha ka ba layo ibo la pentho bria bat penjak burom ka jinglong kentang jong ka yemani ha ka rukom ka ba ulat mu khnang. We've come to file an FIR because just day before yesterday I came across one video, a reel made by one person in Maulenong, and it is a very disturbing reel. It shows this person, I think he's a tourist. He's walking into the Church of Epiphany in Maulenong. He films himself walking in. He films himself inside the church, walking to the altar area, taking the microphone and then shouting Jai Shri Ram, and also starting to sing all sorts of Hindu religious songs. And this was a premeditated criminal act. Ka Central Puja Committee Meghalaya kala pinrem ya ka jingja ha ki social media ha ka ba uwe ubriu u Akash Sagar ubla le ya ki kam penjak burom ya ka jinglong kentang ke mani ha Maulenong. U President ka Central Puja Committee unaba bat charge ula khot ben penlong ya ka jing tokit ka state bat ban ai jing pen saja da ka bating da ki Borsin Shah district kanang ban penne pensa ka riti dostur jong ka jing esuk ha pedeng jong ki niam ha ka jilla ula banjur ya ka jing don kam ban penne ya ka jing suk ha pedeng ki jing niam bapher ha ka jilla. Incident, it is isolated, but in my 63 years of life, I think to me it is the first where we have seen, and this should be nipped in the bud. That's why you see, the moment I heard this, I talked to my colleagues and everyone unanimously said that this should be condemned and it should be nipped in the bud. We cannot allow this. You see, we have the SAF, which all of us form together, Shillong All Faith Forum. We meet, we interact, and we see how to take this forward, and not only on religious lines. You see, drugs is a menace here. During the COVID times, you all know how we worked hand in hand. So we have a system here, and this is possible because of the indigenous majority tribal community. Kaseng Congress ha Meghalaya kelakentai ban ai tiket yo ba Osborne Karjana na kabenta ke election MDC ke banutsawan.
Uba karjana belong President jong ke Eastern West KHASI Hills Congress ulapan pau ke jing sngo binyao hadin bai kerteng jong labu jinli no da ke kerteng jong ba Nathaniel Remai da ka bekeno baya ke tiket lali lam de kinong yalam keseng. Uba karjana ulakeno ya uhe ke MPCC uba Vincent H Bala but yo ba Anthony War bakila de ke jing long hok jong keseng. Kelong bah kalai terik adu ke khat arterik ru mdan ba apply tiket ang ni apply tang mga marwe but kata kelong ba na ka block ru ngila recommend ya kerteng jonga ban yang kum u candidate na kata ka RPR nong spung so yong constituency hadin kata ka JIU ngam tipsu lapha ya kata ka submit ya kata ka recommendation syaga district congress committee te hadin kata ka jia kelong ba nang te na district congress committee bar ke MPC ka bapau kalong bahadu ka khat khnai tarik ngingin ang perkhat bangin yo ya ka parti tiket na ko kongres henre ya ka khat khnai tarik kami iman ka kerteng jong iba Nathaniel Remai kani ka pensyok wat ya ka block hi block away na markat kum ka jingkran jong bapala ki ong ba ka tiket MLA Kamawati upa Charles Margar ulabu mau nong rim na kebentaban snai ke surok ke basau ponsan kilometer hakli umtro kebla bay tengkaling ba ke skim sna surok ke jela ke bakot hadu sau klur tingka ke betemu ban penyeso ki surok hakni ke than kani ke di ke sin jam ke bakrau ha ke history jong hakli umtro ke bom don ye ki surok ki babiang la sanpu prasnam kinti Uba marngar ulapan skembiang ya ke jeng ang nu jeng u man wanra ya ke roi ke par hakathan ke jeng u. Bangala join bata sorka. Ngala join siya ke NPP. Kiwan gijing ke ku hapo ke konstitusi. Natray la dan dansa kakaliang pesya ngampat yo gijing mentai. Nasukumen manyetro yopi para kidan pon kisurap kibangi ngalayo. Usurap untrai ubada ki paul pausnem ia efektif mentau pada junuri ngale plino la depsengro. Usurap na pa ukra ubang padan ba posmi manono bami syasutu mau instant traino lai kilometer sekian. Ka jela Meghalaya kelapan krek ban penlong ke National Games hau benai rimpang bat liber arhajar arpunyo. Kesor kar jela kelapan tikna babun ki projek te jingte na kebentaki kami kai on pendap hapo usnem arhajar arpusan arhajar arpunrio. A working president ke Meghalaya State Olympic Association ba John F. Karshieng la pentip ba ka jela ka don ha ka linti ban pendap ya baro haswa ka por belabu ha ka ba lai pun riu teli ki jat jingile kai la tmu ban yo penlong ha ka ni kelempung. Government has informed. We have together taken a call. The government is the most important part in this. So the government has taken a call to communicate to the Indian Olympic Association that they are ready to host the national games in early, I think February, March of 2027. And communication to that effect has recently been submitted also to the Honorable Union Sports Minister by our Shakler Wajri, Honorable Minister of Sports. Mentang ini baik kejengdong jengman kesun peneng hatura. Kajeng kriak kelong kat sau degree Celsius, berkajeng syek kelong R4R degree Celsius, kajeng sengam kau hau kelong sam kenai nak kesispa kesun menang kelak ban rang haki bebun ke Jaka. Haba pai pat shenong ba shelong, kajeng kriak kelong henriu point sau degree Celsius, kajeng syek pat kelong kat kendai degree Celsius, kajeng sengam kau hau kelong sam henriu nak kesispa kesun menang kelak ban rang haki bebun ke Jaka. Kat bahaju wai pat kajeng kriat kelong kendai degree Celsius, kajeng syit kelong kat rio degree Celsius, kajeng sengam kau hau kelong sampun rio nak kesispa, kesun menang kelak ban rang haki bebun ke Jaka. Swaben poi subukut jang tup kubor, ngipik biang sesian ya kimat bakongsan. Kelano Menteri Rang Badu Berim Keriu Dr. Manmohan Singh ha ke erta ke bekendai puar senem. On sedang kejinglet on thang na headquarter ke Congress in New Delhi, syaka jaka thang ha ke por kendai syiteng menstep la syai kesngi.
Sam ke Presiden Keri Drupadi Murmu ke Kusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar show Samla Kisen Wanyang Ubana Meghalaya. Batla ujor FIR persya yang nong pendankam social media Akash Sagar na kabenta ki jingle jong u ki bakata ka jinget Kristan hakaye mani hamaulen nong Meghalaya. Ti perlo katula poisha bakut jong tup kubor jingi mata ka janmit haduk Indonesia yang bet pila syah kesngi kublai pi baro.